kalangan ki yung coach mele ran which ban jail open no ka Hallelujah Jesus my coach kalangan en komi ka nga maramo na kila coach mang sam labalap melel my coach pilo bonuses uching ka brang which mang sa melel meso church ka kap song ka rusian my coach kalangan signale sang church kel sa krem sang remo my coach kalangan melel my coach bonuses ko musi uching ka brang which ni ban to lo pil to sa pul masen pilo ka tete my coach kalangan Lord I am just a vessel so God peniran ka cinta tong kniya my coach kalangan Belal main coach ngil may ban kiwi main sam ngayon sarawian kachin couple ngayon sarawian kachinitan main coach kalangan ngil may ban koi belal main coach kalangan ong aramaskan chorus the corrosion may ban yang rong sa bulong masin suchung kaparan which belal main coach below ka pinky o below ka tete main sam besochi kak sochi kel main coach kalangan sochi me coach ban kagan paita main sam akom suchi ban kachin kawai o kalwa main coach kalawan belal main coach kum kacinta tong kniyen ituan kupromi belal main sang puta tatog isuching kapromo chin ka paita main coach ituan kupromi belal main sami pelian I reti kawela main coach song the talk ni munchichio course main sa beban songon karampa belal tatog isuching kapromo belal main coach ay match mi kiyang kum kapeng lingan wa wet saraw kum yan sa insel moran coach squares Ibilmen KPSH mele lis ay chingalat o moni bampil toto la ay kamele me ki chair mo bil wewe ki is ngay ay bilmen ta chepil kawewe po isa sala mo kupur korusyen me bayang rong te me bayang patching life po chuching of ranwich I think Mixon last name Kato ikin yang kokosan Pompey apa iso wa chikokosan na American nan Storm Lake Iowa kalanganin kauno ko chuchin ka paramo cho kalanganin kubur korusyen ikamelle ma kauno ko chuye to tonki amelemen che korusyen magni yang tawsi sa appointment coach masen nan life watch puksaro ka tete yung chain chelen ter chukoti sa nga chain chiakan wiya mau kan po kia menchen kin kakakela kanan kapete na melemen niyan sumibil kin yang kilang song kan mebil kin puerta de kota na life watch Apilkun yame ko chume apilkun pusi mor pa ki kamelle me kauno coach wiye ta talk wiye ta tonkin komu yo pil wiye ta tonkin ye moni ban tolo pose yang chase apol men coach masin miye sin testamon mo chomoch kis mi bil men watong ki chase suching ka paranwich e kamelle ma ba bil so sa che koporo porki de liki kauno coach nya che ba bil sei lokko i kamelle me che ko rusien we ko me life watch yo wita ni Anh sume suma wo miye makche korusyen yang wewe ki suma wo me aramas jo sampa unse kaperki ye coronavirus eri melel kaipak ikamelle me check nanan kapinki check nanan kalangan ki song kan tek son ka pala kan mak check so pe ki makun uya step o ngamle mek check chelen I makun uya a check en so lang aray step en kaken koko tanan no riso lang ari melen tami bil men watong chai suching ka prawo che tami men testify suching ka prawo manaman en coach te manaman en kapaka ikamelele men yan sumimi me kumai te irai kan le bil ku ya aramas chocho bil kunu ya kapaka kiniye te kapaka ki men chai so lang ari yan sumimi men an sa poch sainsal me achwasan de togo met George colates or rapil positive o ipil kapeng kiyang coach po kin yan sumibil yang pacheng alates o apil sansan mi bil positive ipil yang niray mesino kasaleta mi bil yang den coronavirus au kalangan kiyang coach po one time marakiyang ye intang ye mesuma ban effective le to ranwich Essential, mesochi suma o miminan palwari. Te sochi mbeko chow essential, makasaleta mesuma watch mimiray. Ari yimi bin no yaki kap ngong kauno coach. Pwe ki song loud me wiyanan ay more o ikamelle me bil wiyanan more. Ari bin no yaki kap ngong kauno coach. Pwe ki
manaman kan megan kasalayang yita manaman kan megan kasalayang amelemen chay korusyen ikamele mapan ka kuyana ni mor maga kamawila mor kamele me pambil kamawila omu mor ansu me kom parti ol koryongi ansu woche ban kamawila ikalangan ki yung coach pwegi o ipilmentache kakela katen karche men chay korusyen chay liki kauno coach chay ko por ki kauno coach pues sa kol men masen su chupa ke waban pichi ke chelti ta me no kiti apan kapoyata buksaro ka katete yung chay me we are healed ke chay maula sang ni lupalup kan me Christ ke ki yung men chay kamele me chay korusyen pinso pay songo che pakcho chay blikin so pay pe kasal pakcho chay ki so la liki pakcho chay ki so la koporopor apu men katete yung komisu chinga peran which me kauno coach e melel o we te talk nan nor na men chay korusyen o eso chik akin sapang kapakap korusyen kamele mo ibil men kalangan ke makomye men bebirkin yaw kapakap kriyom solang epil we te talk nan ni mor song loud pin mi we yaw nan ni mor nan wasa watch karata imibil men kapung kalangan ki yang kauno kocho kapung ki yang kupur korusyen ni testamon mo chomo chwach mi nu watong kchay o makomyamen me yang mas masak sumawach imen katete yang kom mesochep sumawach sochepa uya yang kom me koch ma Christ mi mrem sumawach sochepa uya yang up me koch asainsal na ni mor men yang sumi test positive sochem me koch leleteran which moren karyanga sompung uya mi ki sochem me koch sainsal na ni mor ari kapung korusyen jelen kin kilang coach bagi ima warong song korusyen ar kalangan coach testamon mo chong watch mi men chiang ki opach melel po ki yang jail o ipil men peki komien kopor ki kauno coach nan me korusyen magakenwiya ar masen no mi men watong jesu ching kapra watch me piluya masen no me pil wokitala melele moro pil masen no mi pilkin melayang yistatigi masen watch lepe na pil wokitala a perspective te a Madamadau ong nan a memory solang ikamele magche korusyen solang pakchochek chekin wiyata excuse asu magchekin inang yangan wiyata me coach magchele se me uwang kupuran kauno coach kachaikin kakuyata pweki inang mamimi lala jail maseno mautan awya maseno me transform to wokitala mumuni Madamadau nan memory solang masen mi men watong kchaite oralap mi men pachki yang kchail suching kapran which apan kosang ni pachon waye kingdom minded the Madamadau nan Wehin coach kingdom minded the Madamadau nan Wehin coach ikamele magche korusyen weki buksaro ka sila yung jail magkchail korusyen kapikipik tarasong kauno coach niyan sume Jesus Christ kach te bon sambawach niyan sume kapakap den niyan sume lolo tame masanita na kupromu yan uyaw samba tuweche nalang epekra isamo coach kupra en uyaw ni samba tuweche nalang ariyan su korusyen ikamele magchail wek nan Genesis masani magchail uyaw ita rasong kauno coach song korusyen uyawita song korusyen makokon pen uyata palin wara chail ka salanga chail mga chail be chail pal wara chail ne chail song korusyen uyawita rasong kauno coach ari ache Madamadau bil uyawita rasong kauno coach ime oralap mi men watong chay suching ka prang chi kingdom minded ache Madamadau an kaken rasong Madamadau makauno coach kapakata ni chapiyo iran pung kay mi pan ta chipachki yung chelo wataka yung chesu chinga pranwich o kay yun ran puk pan ko sang nan romo isak riyaw ira chik riyaw masani do not conform to the pattern of this world but be transformed to the renewing of your mind then you will be able to test and approve what God's will is good pleasing and perfect will puksaro atete yung chelma kchelen Chelen te kalmang iwuyan sampa chelen muitong kauno kochen kawaliya ka pa chelen Madamadau pwai kamel ma chay Madamadau makin kiyang kchelen kakan puputiyang nanti tak chelen ter puputiyang nanti pwai kitama chay Madamadau metaweta imak chay pantulaw ya ariya kasang palong amel mang chay korusyen chelen muitong puksarap ka sila yung chay nan
Pilipai riau ra chik limau masani chel. Madamadau me nuayo masani. Let this mind be in you, which was in Christ. Te chelen muito Madamadau me mimran Christ en pil mimra chel. Pagi kamele mak chego rusia we kum niyan suma Jesus Christ kachton sampauch. So chit deep we ya tapon sampauch. Arriba buk saroga sele yang chenan Pilipai riau ra chik limau. Madamadau me mimr te lamalam te momon uyepen memor mak Christ kachkitong cheli sampa I mak chelen pilkin kiyang na chel Madamadau. Ikamele me sulang chocho ran kach me chocho ye me pak chocho niyan sumi niyan nan ni experience nan memory sulang me chocho ye kanyang ko siya te patapata ki kelelin patang ki masanen ko chap au yara il excuse niyan sumerakan men puputiyang nanti pro puputiyang nanti apu kamele me makchaipan muiteng masanen ko chen transform the wakatala che Madamadau ikamele me ban kak kecai kak memor makalakal array so cheme ko chapal rank price buksaro katete yang chen me so cheme ko chapal rank price ta me apal ren naramas mengai ren kauno coach o buksaro masani ni asima Jesus kachton sampauch ta me masani mo mai kako me korusien sang ni manaman me price wiata price pilpain masani mo mai pawiyata me lapasang me kotoro wiata Pagi komyong ya cha memor so che excuse en chan ka kosia makcha si chika kuya ta songkan memo ari yara la poch mi bilmen pachki yang che su chingka brauch mi nen kasampalo ngamel mek che ko rusien chailen muitong masenen ko chen ka kan kawalya ka pa chail Madamadau plang puk saroga sele yang chainan oseya tayu rachik wono me ikar penarama saraikin puputi yang nanti to waste time kian uya ta tip to waste time kian kin sap ngalan na rai memor te I magin kara tarai dola puksaro ka sila yung chena no se ya payu rachik wono me sang ni lack of knowledge sang nya rai socho wewe ki masen coach song limau mi men watong child me inanen pil kasampal chelen ka kolokol masen coach pitchang ikamele ma ba so sora la coach kayu ye rong masen coach kariyaw ye watak masen coach kasilu ye static masen coach o kapayu ye meditate masen coach kalmau ye wat likyala masen coach kalmau wat likyala masen coach sorry yo makasaleta me ye ya che mat so pukach korusien eta to ka nga che Madamadau uyepen chelen ka kol masen coach changa chang kai teken chelen kol tu pu kwa changa chang apso che memorki apon kakan wokitala che Madamadau pak ime pan kakan pachapach nya simba che Madamadau pan wokila che pan poeti pachapach ashipan aiso ap che pan poeti pachapach ari kasampal komyong ai chan kakan muito masen coachen kawaliya ka renew acha Madamadau sa gimabuksaro kasi leng chenan Romans 12:2 me chelen muito masen coachen kawaliya ka acha Madamadau masen coach chuban kawaliya ka po Madamadau kasi chuka kan wewe kita melel kasi chuka kan aseta ta melel Pweki ay sewach na isampa cheban songon kilang ikamele me song ka rusien magchegen kilang momon song kay magchegen kilang me momon me pung apu ikamele me niya sumakcheban watak masen ko cheban tierta me esa pung ariya kasampal pweki songon uyepen patak chochutet songon uyepen lamalam chochu me ban songon kota pwen kakan wokitala chel Madamadau en kamele le masen coach song pukach ka rusien ban kota Pwede songon wakita chel kamele le masen coach api kamele mi me kasampal ke chelen mitong masen coach in transform te wakita la chel lamalam Pwede niyan siyo me song pukach ka rusien songon uyepen tisif kan me ban songon kotonga chel mor ak cheban kakan toeti cheban kakan intaso kay teken match mi ban iba wia ta me masen coach masani pwede chay wewe chay watek chay klang chay rong chay static chay matematawe chay lesson pongi o so chay eusom pan kakan koto o pichi chay ti kalawan ki yung coach melel arala poch
Pweki yara la pe minin wakitala melel Madamadau. Kasampan ni Jalen pokata Madamadau watch pweki. Ika mele makchego Russian waweki. Irailolon coach ko me pechianger mo chel. Ni sumerakan pokata la malam watch te Madamadau watch kingdom minded. Rekan suka Russian poeti rai kapal. Pweki kingdom minded chay so chekil kilang at kapalo ap chay kilang moren kapalo. Pweki chego Russian ipil menakische. Kawawayang amel chego Russian makchego Russian uputiyan po sampawach. So che memen pa bitsang kapal. May solang solang Russian pa so bay kapal. Ap ikapin kiyang coach pweki Russian mamitong try sa ray more. Skytech na chay kailan kakan poeti kapal ap kailan coach ban poeti kapal. Ikasampan chailan maitong try sa chay more. Pag chailan kakpilaan kila Madamatawan Christ. Ari imebil mo atong chay suching kaprach minanan kasampal komuyong ay chan kakan maita masanan coachin kakan waliyakap ta kawaliyakap at Madamadau isip pag chan kakan wewe kita mapung o tama melel songon man riyaman mibil mo atong chay suching kaprach which yikal o layon kayun man mibil man sharing chay yikal ikamela magchego Russian wewe ki machay babliang stati man minutes aw yaman naman me niyan sume siniyang Koht yan sumerakan awya mga naman mawya ong rail men pirkan iman manage makayu kan pir taylele o iman manage me pilkaun sangon men pirkan korus erman manage awya niyan sume siniyang Koht wuk yan sume man manage kan relax ta maitong siniyangon kakan wawa Opil kapertong amel chay Russian nan achay memory solang nya sumak chay so pay kapal an kakan uya sumak japan kommal kacaman kita niyan sumipil leleng table test positive aramas kami temetawa may somaw apo yan sumi kommal arian pilong amel chay Russian yan sumak chay so pay kapal an kakuya sumak chay ban kommal rasong ikalkan tuan buksaraw ya kasalayang chay may raikan mau yawi kau no coach aran Israel ran kakelak Israel an kakelak ata raikel rasong ikalkan o karyawn man bibil mo atong ched yi layon ikamele magchego Russian pilwewe ki moren layon o ya nan ibo ya kaunin man karep ay suka Russian mekin chuwang man lapalakan so chipaka wag ni say suwat kila es chukinta yeni man me ban itang yetiyo akin chuwang man lapalakan tamakin ikamele me tamakin chepin koy nan mga maramas mani iyay mga yaro met bilomene men chay Russian nya chay ban piki sopay kapal chay den terma sakata apon uya megoch mag chay ban peren kita puksaro ka sila yung chay niya sumak chay sopay kapal chay den peren kita pwagi ikamele magchego Russian wewe kumakapal mo ya stepping stone ong chay solang kapal magchay ban ki sokosok pawo kota masucha kapal komuyong ay suchupan kakan kakayir kota na na mo rin solang masucha kapal chachkap paweti ngila na ramas masucha kapal chachkap paweti wakwak lan to samilminin tong sampawch ari masen bibil kasampal ki opil mo atong amel chay Russian ibil men paki komien biliang melaw stati ko masen watch pweki ba ya masen no ban so opil wo katala mele la chay lamala puksaro ka tete yang chay men yan sume kauno ko chuya ta amel chay Russian ibil kapkata kamele me un second palwara chay rasong Christ ariya bil kasampal chay lamalam chay den kakan maitong puen kakan transform kecelen kak sopay kapala chelen ter kilkilang kapalo ap chelen kilang moren kapalo nituan pole ko siya me kapalakan magchay sopay ranwo chisu para kang lingan makokoto mo chay ikamel magchay Russian wewe kum memor magchay mi milala so watch awya che moro me temporary miyi muy chay bang kosa mu chay ba lalme chay ba nuputik chay ba mela moro makomyok ngay chan nan chiyang pagchan yang naleti aw ya moro me pachapach so chimui
Kejaban Peraberen, Kejaban Kokorur, Kejaban Isisanamo, Kejaban Pepol, Kejaban Mayau, si ocha mewach pan watong kejay seisuat, ong nan memor makomyongay nan nanchiya. Area kasampal, pwede yan si watch excuse chocha pilikin ko tata pangtana na chail mur, pangtana na chail matmataw, chailan kakan. Yang purla pa cheng sampa, chay nagprotong sa ulang. Apo kamelan yan si machepan maitong masanan ko chen transform to wakitala chay matmataw. Ika melala melal me so che excuse chay pan uyatan men pa chay sampa. Punya si machepan wewe kila masanan coach ap chay pan utan men kay kayang kau no coach ay su karusia. Ari kasi umpal chay lan ki lamalam watch chay karusia. Mapilikan yang pat-patak terong-rong masanin coach. Chay ana-ana mo itong kauno coach. An kakawalya ka unsak na chay matmataw. Belal ikapin kiyong coach karusiyan mapilyang nan-nanchitang ingi chay chanan memorwatch. Ikabela me chay karusiyan nan-nanchitang ingi chay chanan memorwatch. Kecay karusian mo itang masanin coachin kawalya ka pa chay matmataw. Ikar pa na chay pilalala pa chay lentong ranwich. Ikamela me masanin coach chay kawalya ka pa chay kitala matmataw. Kasi chay kakiyang kasikar lentong ranwich. Apo yakin chay matmataw chay mo itang kauno coachin kawalya ka. Imakarata chay kasikar lentong ranwich. Irayu mipil. Ben kapachayang nan masanin coach mipil. Muatong chay suchin ka peranwich. O ipan pakita mi bawa takang chay nuway. Apan kosang nan kalau silura chik riyaw. O song translation met yi passion translation. Masani Chama na chay lorala pin suchin ka perango chi kingdom minded. Te irawach te orala pin suchin te mi bawa takang chay la wasanan Colossus silura chik riyaw masani yes feast on all the treasures of the heaven realm and fill your thoughts with heavenly realities and not with destruction of the natural realm. Nan kawawa watching ni sainsala mo ang kecil itu wana iko siya me cailen ka kanan ki temoy teng masin coachin kawalya ka bacay matmataw pag cailen ka an ki lamalam matmataw makrais kupur ki me kasalayang cainan Pilipay lima ora chik riyaw irawach ta me masanik cailen muy cailen matmataw songon mau kan te songan songon treasure kan me mimi nan Wehin coach. Ikabela me chay chukak metawa ta song pukach pueki so che songon matamataw karusian me lalokong isang pawach karusian me chay pan anki es chukakan para kiyang lingan me chay mimil paliyo masinun coach kalap kakan kawawa ta treasure kante song kapay kan me mimil paliyo erima buksaro kasalayang chay Achay matamataw chailan metamatawa chi song kan mamimi paliyo. El translation no masanik chailan metamatawa chi song kan mamimi na lang up chailan ter metamatawa song kan mamimi ni sampa. Ari komuyong ay chana na metamatawa chi te maitong acha matamataw umsakan kakan transform ki masanin coach. Pwede niya si magchaban. Maitong masanin coachin kawalya kap melil ikamelil macha makit niya si macha lamalampan wakila acha makit pampil wakila ari kalangan kiyang kauno coach masanin coach mebil pulikit na ni mori masin watch mebil melan statiki opil kauno puyen kakan watong kamelil me mocho watch up apan ya masin o ban so komyo ngayon yan si magchaban pokata o memorki maitong kauno coachin kawalya kapon lamalam unsak iban plewlaski yung chaileran puk mesang nan Romans 12:2
2, Amasani, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, good, pleasing, and perfect will. Chelen ter kal mangi wuyan sampa che muiten ka ono coach and kawalia ka pachela mala musik. Pag chelen ka wewe kila song kan mo o song kan mesuat. Pag nai sampa ran which song chochu cheban kilang me cheban meta mo. Song chochu me cheban kilang me cheban bilese mesuat. Ap masen coach ban kak test book and kaken chelen kaken esema uta mela besuat you ta mo you. Kauno coachin kapete sa pulmemasin kapay na newo mo yung kan chorus. So chinga pranwich. Ibach mi pil mo watong chelo. Pachki yung korusyen machiyang moy. Masin coach. Kapay. Pil kapeta amlimen che korusyen so chinga pranwich. Kalangan coach o pongmaw korusyen.